Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza n'uyu mugoroba w'itariki ya 14 z'ukwezi kwa Gashyantare ko kwa kabiri kuri mwe mwese mubana natwe. Tuje mu makuru yacu ya nyuma yo muri uyu mugoroba. Amakuru turayahera mu Minembwe aho inyeshyamba za M23 na RDF FARDC irabacucumye, irongera irabacucuma, irahondahonda, irangije itanga itangazo rikomeye cyane ndeba hano rivuga ngo abasigaye uzi ubwenge namanika amaboko, bitabaye ibyo ngibyo bose barashirira ku icumu, nta n'umwe uri busigare adapfuye. Rero iby'iyi nkuru ndaje tubigarukeho. Ni nyuma y'ibitero bikomeye by'indege aho ikintu cyitwa twirwanaho kirakubiswe kuva mu mateka yo yabaho, yakubiswe bya nyabyo. Aho ngaho turaza kureba ngo mbese byifashe bite, ndetse turagaruka no ku ngaruka byo kuza gutakaza Minembwe biri buze kugera ku nyeshyamba za M23 na babandi bari barigize abavugizi bazo, abo barimo ba Nyarugabo n'abandi, aho Minembwe neza irimo irabacika bayireba, bakarwana ibishoboka byose ariko bikaba byanze biri gufata ubusa. Ndagaruka ku Ubufaransa bwongeye kukameza aho bwatangaje yuko byanga bikunda amasezerano ya Washington yo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize agomba kubahirizwa na buri ruhande rwose, rukubahiriza ibyo rwashyizeho umukono cyangwa rukabyemera. Ndagaruka kandi ku biganiro byabereye mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma habereye ibiganiro byahuje MONUSCO, bamwe mu ntumwa za MONUSCO ndetse n'inyeshyamba za M23. Nibiki baganiriye? Ni mu gihe Faci Beto yavuze yuko ikigendanye na cessez-le-feu cyangwa ceasefire yamaze kwemera yuko azubahiriza kuva ku itariki 18 ejo bundi. Yatanze gasopo abwira M23 yuko niyibeshya igashaka kuzana umutwe munini, bya bindi byayo bayibwira ngo ni cessez-le-feu, igatangira gukusanya intwaro n'abarwanya, ati tuzababomagura, uzibeshya akabirengaho azabona urw'imbwa aboneye kwiriba. Iyi ni inkubi baye ikaze cyane mwebwe mugiye kubana natwe muri uyu mwanya, basaba ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze hano uze kugenda udakoze sabone cyangwa subscribe, ubundi we wabikoze udusigiye igitekerezo cyawe uce muri commentaire, wanakora like, wanakora share, udutera inkunga yawe mu buryo bukomeye. Natindiganyije rero ndeka mpere kuri no nkuru. Ni ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kabiri ubwo muri Minembwe hamaze iminsi habera urugamba rw'imbaturamagambo, aho hamaze iminsi habera guhangana gukomeye hagati ya Hibu Force na Wazalendo. Bakajije umurego, bakaba barimo barataka izi nyeshyamba by'umwariko zatwirwaneho RDF na M23 ku rwego rwo hejuru. Duherukana ejo mbabwira yuko nibura Minembwe nababwiraga imidugudu igera muri 12 yose yamaze kwigarurwa na Hibu Force na Wazalendo. Nibura uyu munsi twabaraga yuko hari hasigaye nibura karondorondo k'ibirometero bigera muri 5 winjira indani muri Minembwe santere, ahari hari ikigo gikomeye cy'izi nyeshyamba cyamaze gutwikwa. FARDC drone ziraje zigihindura uburere, ibikoresho barashumika. Murabizi na kamabombe ya zira CH4 ukuntu abaremereye, ntabwo nirirwa njya kuyarondora n'uburemere n'amatoni yayarekura, ariko amakuru ahari nuko Hibu Force yongeye gupusa ikigiza imbere, ikaba yongeye gukurura hafi ikirometero kimwe muri 5 byari bisigaye, bongeye bakugeho indi kushe y'ikirometero kimwe. Ubwo no vuga ngo twirwane hisigaranye ibirometero 4 winjira Minembwe santere. Akarebuze ko habera rero nta kindi. Nyuma yuko FARDC ikomeje gusatira, twirwano bamaze kuyigota buhoro buhoro, bamaze gushyira hanze itangazo bayisaba yuko niba bakunda ubuzima bwabo, niba bashaka amahoro, bamanike intwaro, bamanike amaboko, barambike intwaro hasi, bishyikirize FARDC na Wazalendo. Bitaba ibyo ngibyo bose barahapfira, barahashirira, nta n'umwe uri buze kuhava. Imbaraga zamaze kuba nyinshi, FARDC ifite ingufu, noneho Wazalendo irimo irakenyerera kuri prime yakora ku kibuno, yakumva twa $2 tukirimo, umuhungu agakomanga igikopo, none nta kwitangira, nta yandi mahitamo asigaye. Rero gutakaza Minembwe kwa twirwaneho na M23 biri buze kugira ingaruka zikomeye haba ku Rwanda na Uganda, ndetse biraza gutanga inyungu zikomeye kuri FDNB, kuko mwibuke ko aha Minembwe niho hari santarare yabo yize twirwaneho Red Tabara na za FNL Nzabampema. Nibaramuka bayitakaje rero, ubwo zanzoze zabo zo kuvuga ngo bazarasa Bujumbura, zanzoze zabo zo kuvuga ngo bazarasa Gitega, barahita bazibagirwa, barakanguka basange barotaga ari ku manywa. Ikindi, kuba batakaje Minembwe, murabizi ko Minembwe niho habarizwa abanyamurenge, ya turufu ya Moise Nyarugabo na wa mugore w'i Kigali wa M23, ngo abanyamurenge ngo babafashe ku ngufu, ngo babarashe, ngo bagize bate. Nibatakaza Minembwe
baraba batakaje iyi mari yabo yitwa Abanyamulenge, nta hantu bazongera guhurira nayo. Ikindi, ikigo cyabo cya gisirikare cyari gihari cya rutura cyose drone yamaze kugitwika. Ikindi, gutakaza Minembwe, baratakaza baba propagandiste babo b'abagore. Murabaze b'abagore baririmbaga ngo Uvira Tombe b'Imunembwe, ntago bazongera kubabona. Bara nibo bajyaga bafata bya bipankarite bakandikaho ngo turamagana ingabo z'u Burundi, murabyibuka muri za video zabo, ngo turamagana ingabo z'u Burundi, bagafata twa dukecuru n'udusaza tubutabuta ku nkoni bagashorera ngo bajyanye ngo kwamagana ingabo z'u Burundi, ngo bagiye kwamagana FARDC ngo na Wazalendo. Iyo propaganda zabo nabo propagandiste babo tayari baraba bamaze kuba fail. Icya gatatu nicyo navugaga kigendanye n'ingabo z'u Burundi, ubwo nta hantu bari bube cyo kuba bavuga ingabo z'u Burundi zahoraga zihanganye na FNL Nzabampema, nta hantu bari bube bagihuriye. Ubwo FNL ntumbaza ahantu iri buze kuyabangira ingata yerekeza, barerekeza ariko kwa shebuja wabatumye nta handi. Ikindi, muzi ryashyirahamwe ryabo ngo ni Mahoro Peace Association, ryajyaga rizana n'indege, indege ikagwa kuri kariya kabuga ka Minembwe. Ubwo ibyo nabyo tayari biraba bibaye zero, biraba birangiye. Mahoro Association na bya bibunda byabo yajyaga igura muri Amerika, bajyaga bajya kugura byo muri by'ibiscrap, bakagura, bamara kugura bakafata imyenda, bakagura fata amamisiyoni iki n'ibindi byose bagapambira bakohereza Minembwe. Ubwo nabyo biraba bigiye hasi tayari. Ikindi cyanyuma, twirwaneho irabisenyutse burundu, nta yandi mahitamo iri bubisigaranye, nta handi hantu handi zabifite, nta hakorambika umusaya. Ibyerekezo byo kuvuga ngo Baraka, ibyerekezo byo gutekereza ngo Uvira, ibyerekezo byo kuvuga ngo Barabara ngo barajye Kinshasa, ahubwo bazinga ibirago basubira Sabyinyo, niyo mahitamo asigaye. Mvuye kuri Minembwe rero, reka nigarukire ku gihugu cy'Ubufaransa. N'Ubufaransa bwamaze gutangaza yuko byanga bikunda bagomba kubahiriza amasezerano. Nabonye France yasaze yasizoye yakamejeje, aho itangaza yuko byanga bikunda Ubufaransa bwongeye gushimangira akamaro ko gakomeye ko gushyira mu bikorwa mu buryo bwuzuye amasezerano ya Washington yo kuwa 4 Ukuboza 2025. Kandi Ubufaransa bwongeye gusaba impande zose kubahiriza mu buryo bwuzuye ibyo biyemeje, mu buryo bwuzuye ibyo biyemeje. Ikindi, Paris ikomeje kwiyemeza mu buryo budategwa kandi budatezuka ko ingamba z'amahoro zashyigikiwe n'aya masezerano, kimwe n'amasezerano fatizo y'Idoha yo kuri 15 z'ukwa 11 umwaka ushize z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, zitanga umusaruro ufatuka wihuse kandi urambye ku mibereho y'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo ntabwo mbizi, ariko mwibuka ko Ubufaransa ni ikirumira habiri. Ubufaransa ni ikirumira habiri, buriya ni igihugu ntashobora kwizera n'umunsi wa rimwe kikwereka kiri i Kigali, ubundi bakakwereka bari i Kinshasa, ubundi bakakwereka bari i Paris. Ntabwo Ubufaransa bugira ishyikizo, ni ikirumira habiri kiba kiraho ngo gusa kirangaze kandi kiyobya abantu bagaragare yuko ngo bari kumwe nawe. Ndagaruka kuri Faci Beto rero, wamaze gutangaza yuko nubwo yamaze kwemera ceasefire cyangwa se cessez-le-feu ku itariki 18 guhera saa 6 z'amanywa, yatangaje yuko ibyo kuhatanga cessez-le-feu zanyeshyamba zo zikaba zibonye umwanya wo kwisuganya no kwegeranya ibikoresho n'abarwanyi. Ati nibibeshya tuzabamena impanga, ntabwo tuzaborohera habe na busa. Ati ubwo rero abibwiraga yuko tuzajya muri ceasefire bakababonye umwanya wo kurundanya intwaro n'abarwanyi, ati babyibagirwe, ibyo ntibyashoboka. Ubwo kandi yo ni nyirantarengwa yayitanze. Ndagaruka kuri Monusco. Monusco, ubuyobozi bwa MCVE mu kiganiro n'uyoboye Monusco by'agateganyo i Goma, ni kuri itariki 14 Gashyantare, aho intumwa z'urwego rw'ingabo rwo kugenzura umupaka MCVE zagiranye ikiganiro na Goma n'uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye by'agateganyo akaba n'uyobora Monusco, Ana Mungandineze. Uyu mubanano uri mu rwego rw'imbaraga zishyirwa hamwe mu karere zigamije gushimangira imikoranire hagati y'inzego zishinzwe kugenzura ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye mu bihe by'umutekano ukomeje kuba muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikavuga bameza batubwira yuko ibiganiro by'ibanze cyane cyane ku gushimangira uburyo bwo gukurikirana iyubahirizwa ryo guhagarika imirwano, ubufatanye mu bya tekinike ndetse no gusuzuma uko umutekano wifashe mu duce twibasiwe n'amakimbirane ashingiye ku ntwaro. MCVE yashyizweho mu rwego rw'ingamba z'akarere zigamije amahoro, ikaba ifite uruhare rero rukomeye mu kugenzura ibibazo by'umutekano no gukurikirana imihigo yashyizweho n'impande bireba niba koko irimo iragenda yubahirizwa.
Muri iyi nama rero ya 39 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Julie Paluku akaba yasabye akarere k'ibiyaga bigari ko kaba icyerekezo cy'iterambere mu gihe cy'inama isanzwe ya 39 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yafunguwe kuri uyu wa 14 Addis Abeba. Minisitiri w'ubucuruzi bw'amahanga wa Kongo Julie Paluku Kahongya yitabiriye ikiganiro cyo mu rwego rwo hejuru cyateguwe mu rwego rw'ingamba za Accra Reset. Ahagarariye perezida wa Repubulika Faci Beto, minisitiri wa Kongo yavuze ko insanganyamatsiko igira iti gukora mu buryo akarere k'ibiyaga bigari kaba icyerekezo cy'iterambere ho kuba akarere k'intambara zihoraho. Yatangijwe muri Nzeri 2025 na perezida wa Ghana John Dramani Mahama. Ingamba za Accra Reset rero zikaba zigamije guca umuco gakondo wo gushaka imfashanyo z'amahanga hashyirwa Afurika mu kigero cy'ubufatanye mpuzamahanga binyuze mu ishoramari ryigenga. Mu ijambo rye Julie Paluku nawe akaba yagaragaje ishusho iteye agahinda y'intambara z'ubusahuzi zimaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo hasenywe ubukungu bw'intambara. Yasabye ko hashyirwaho imbaraga mu buryo bw'akarere bwo gutanga ibyemezo by'ubuziranenge bw'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari ICGR kugira ngo bibe pasiporo yonyine yizerwa y'amabuye y'agaciro yo muri Afurika. Yanasabye kandi ko hashyirwaho isoko ry'amabuye y'agaciro rya Afurika. Avuga ko umugabane utagikwiye kureka ngo ibiciro bishyirweho i Londres cyangwa bishyirweho Shanghai. Intego nk'uko bivuga ni ukugira ijambo ku isoko ry'isi no gusubiza Afurika ububasha ku mutungo wayo w'ingenzi. Abanyacyubahiro b'Abanyafurika banyuranye bitabiriye ibi biganiro barimo uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo, wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo Nkosazana Juma, hamwe n'abayobozi b'imbere mu gihugu cya Ethiopia. Mu ngero zabo abitabiriye inama bavuze ko ari ngombwa kuva mu magambo bakajya mu bikorwa bifatika kugira ngo hashyire mu bikorwa iri yerekwa rishya ry'iterambere rya Afurika rishingiye ku kwigira mu bukungu, kwishyira hamwe kw'akarere n'umutekano urambye muri rusange.